ukuthi umakhelwane ubusuku nobusuku uyangithakala uthumela impene isiyezini lempene iyangazi wakho umakhelwane sivele iphume emini engilandela ngoba ibona lo muntu ehlala ithunywa kuye ngaso sonke isikhathi isho njalo nje ngoba uthi phela amakhelwane siyangazi siyangilandela Awu atsho kabani tata atsho kabani masiveze nje ezitata zeziphi ingoma ezishisa ubhedu pa kula album ithi imfene kamakhelwane okuyizobe nje uyinikeza abaphulaphuli tata bayazi ukuthi naxa bedownload baze babone bazawufumana ingoma ezinjani ikhona ingoma ethi i-romantic lapho ekhuluma ngokuthi yashonela kophinde futhi Allo network allo yebo ndoda ithonga nje uyavakala ke ngoku ngisemgwaqeni ngixolisa kakhulu ukushonela okay ingoma ethi uromantic ikhuluma ngokuthi uma ngivulela umuntu wami isicaphe emontweni bathi ngidlisiwe uma ngimkhipha siyodla lunch kwathiwa hayi lo udlisiwe ingoma njalo bese kuba yifene kamakhelwane ikhona enye ethi imbongolo ngiphuphe ngigibele imbongolo yeah awu tata mani masibulele kakhulu ixesha elithe sakwazi ukuthi sinifumane ngomgqibelo lixesha elinzima kakhulu ingakumbi ke kuni ezimvumi kuba kaloku nina mihla lena nisoloko nicinga into enobhala ngayo ingoma ngumsebenzi omhle sinithatha nje sinisondeza ngaphambili siyonwabela umculo wenu kakhulu sithi qhubekani zimvumi zomzantsi Afrika zonke Ngquso FM yethu sonke ujikijo soloko ekhona enichasa ngaba ufuna udlulisa umyalezo othini kuba phulaphuli jikijo mfowethu inyanga yomama ewe tata